Bakwethu siyabonga ubana sidibane njalo kuleli viki kuhlelo lomaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule olamukela kulolu hlelo ngumfundisi uEsindlovu ngihamba lo mfundisi uOB Mpofu umfundisi uCK uzasihlanganyela lathi nxa sisiya phambili. Mfundisi OB siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwamaviki wonke lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. KwaThixo angaba lathi ilizwi leli silithakazelele, silikholise, sithokoze ukulibala libe ngumngane wethu. uThixo asivuse njalo esifundweni salamhlanje. Siyabonga. Siyabonga mfundisi kakhulu. Siyabonga abalaleli. Lokho sikhangela incwadi kaDaniel sesiyayiphetha. Silokho sishukana layo uDaniel chapter 11. Umfundisi usincedise kakhulu ngenxa uza kuphinda futhi ahlale ukuphinda amaviki wonke ubana silandele kanjani. Kodwa singakangena esifundweni sethu vumani ngilikhumbuze ngogwalo okuthiwa The Great Controversy esilunika mahala. Ugwalo luqakatheke kakhulu olusitshela ukuthi umhlaba lo uzaphetha njani. Imbuso yomhlaba lezenzakalo esizibonayo zichoni ikakhulu ukuza kwaJesu kwesibili. Mfundisi wami kasingene endabeni enxa ufuna ukuthi uphinde lapha uphinde kakhulu. Yeah. Siyabonga. So silokho sikhumbula ukuthi nxa sibala uDaniel 11 uDaniel 10 verse 14 uthi ngizokulandisela ukuthi kuza kwenzakalani ebantwini bakini ngezikhathi ezizayo. So sikhangela imbali yokuphela komhlaba. So uDaniel chapter 11 ukhuluma ngezehlakalo kusukela ngesikhathi seMedo-Persia kusiyafika ekuzeni kwesibili kukaJesu. Njalo sithe ukuze kube lula ukuthi uzwisele isahluko ungasifaka sibe izigaba ezine. Isigaba sakuqala uverse 2 siya ku13 ukhulunywa ngombuso weMedo-Persia lombuso weGreece khona phana. Sathi siphinda sakucutha khonapho sathi uverse 2 siya ku4 ukhuluma ngokuphela kombuso weMedo-Persia lokuqala kombuso weGreece lokwehlukana kwawo siba imibuso emine. Then uverse 5 usiya ku13 so ukhulunywa ngembuso emibili phakathi kwemine eyaphuma embusweni weGreece, umbuso wasenyakatho lombuso waseningizimu, umbuso weEgypt lombuso weSyria. Ngenza sesikhangela ukuthi kusukela kuverse 14 so ungena umbuso weRoma, iRoman Empire, usiyafika kuverse 29. So isigaba sakuqala nguverse 2 usiya ku13. Isigaba sesibili nguverse 14 to 29 lapho so ngumbuso weRoma. Isigaba sesithathu nguverse 30 usiya ku39 lapho so ngumbuso wani wePapas ukuqala kwawo lokuqhubeka kwawo. Then isigaba sokugcina nguverse 40 engxenye usiyagcina kuDaniel 12 iverse 3 lapho so kukhulunywa ngokwenza kombuso wePapas okugcina okuzandulela ukuza kwabani kukaJesu. So ungakubamba ngaleyo ndlela kuthi isahluko sonke sika Daniel chapter 11 ususazi. Siyabonga mfundisi kuyasiphathisa. Sigcine sikhuluma ngenhlanganiso le kunjalo eyobupapa le. Ngibona ngani siyaqhubeka kunjalo. Kodwa sikhangela ngamagama athi umbuso weningizimu lombuso wenyakatho. Siyabonga. So khathesi ke sesikhangela uverse 40. Sisiya ku45. Sikhangela lapha sokulo umbuso weningizimu lombuso wenyakatho usuphindwa futhi. Kodwa engxenye ngingahle ngincedise abalaleli ukuthi imbuso weningizimu lombuso wenyakatho lo kawufani lalo esiubale kuverse 5 sisiya ku13. Kawufani. Kusokuchiyene. Ngesizathu sokuthi imbali le iyaqhubeka. So khathesi imbali isisiyafika esiqongweni. Kodwa sizachasisa lapho ukuthi kungenxa yani kuthiwa umbuso lo esesikhuluma ngawo athi kuthiwa inkosi yenyakatho lenkosi yeningizimu. Sizawuchasisa. Mhlawumbe esingakwenza khathesi ukuthi sike siyibale incwadi. Singayikhonyeli njengenkomo yomdaka. Kunjalo. Yebo mfundisi. Ithi yona lapha at the time of the end the king of the south shall attack him and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots, horsemen and with many ships and he shall enter the countries, overwhelm them and pass through. So verse 40 uthini? Verse 40 uthini lapha ngifuna ukukhuluma kuphela ukuthi iBhayibheli ithina ngachasisi la. Ithi yona uking of the south uzahlasela uking of the north. Kokhulunywa lapha. Kodwa uking of the north uzabuya ngamandla amakhulu. Uking of the south uyathi ezama ukuhlasela kodwa uking of the north nguye osebuya ngamandla amakhulu lapha. Njengesavunguzane khulunywa ukuthi lezinqola zamabhiza lapha labantu abaziqhubayo lezikhepe angene amazwe amanengi enqoba eqhubeka.
amazwe amaningi abaliswa lapha. Yes. Ibisisitshona, he shall also enter, verse 41, he shall also enter the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape from his hand, Edom, Moab, and the prominent people of Ammon. Uzathi elokhu ehlasela khonapho king of the north, uzahlasela aze ayengena lasezweni lenkazimulo. Amazwe amaningi asoze aphunyuke azakuchithwa. Kodwa la amazwe abaliswa lapho Edom la Moab kuthiwa bazaphunyuka. Verse 41. Verse 42 yena, he shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. Kuthiwa uza qhubela isandla sakhe esilwa lamazwe amaningi, leGibhithe layo kaliyi kuphunyuka. Verse 43 abesithi yena, he shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt. Also the Libyans and the Ethiopians shall follow at his heels. So kukhulunywa ukuthi uzaba lamandla phezu kwengcebo ezegolide lesiliva, lezinto eziligugu zaseGibhithe. Ngitsho lama-Libya lama-Ethiopia labo bazamlandela. Verse 44, but the news from the east and the north shall trouble him. Therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate. Ibisithi yona kodwa kuzaba le ndaba eziyavela empumalanga lasenyakatho ezizamkhathaza unkosi wasenyakatho lo. Abesesiyakulwa ngamandla kathesi manje okubhubhisa yonke into. Kodwa verse 45 nyamthanda uthi yena, and he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and no one will help him. Uzafaka amatende akhe laphana esigodlweni phakathi kolwandle laphakathi kwentaba yenkazimulo. Kodwa ekucineni uzafika emaphethelweni akhe, kakho ozamsiza. Icacade mfundisi. Sizama ukuthi ke indaba lesikhangele. Ithi yabo. So lapha kufanele okwakuqala okumele sikubambe ukuthi uverse ngu40 siya ku45 zikhuluma ngezihlalo ezingakenzakali. Lokho kunyade sikubala okuningi lapha sokwenzakele embalini. Kodwa uverse ngu40 lo45 zikhuluma ngezihlalo ezingakenzakali, ezingakagcwaliseki. Khona kumele sikunanzelele kakhulu. Sikubambe. Yes. Ngesinye mhlawumbe sesizathu eziyenza ukuthi isahluko lesingathi sinzima ukuzwisisa, ngoba kulula ukuchasisa isiprofeti esesigcwalisekile, ngoba uyenelisa ukuthi usitrace kuhle embalini. Antu uyayibona indaba. So ngokunye khonokho okumele sikunanzelele. So then uverse ngu40 lapha uGabriel ulokho elandisa eqhubeka elandisa ngombuso wepurpose. Kodwa khathesi uselandisa ngesigaba sawo sokucina embalini yomhlaba. uJesu engakabuyi. Lapha sekhuluma ngezinto ngama activities abo, izenzo zabo zokucina abazazenza ezizagcina zisenza ukuthi uJesu asukume esezulwini. Athi sengibekezele kwesikhathi esithi sokumele ngiyethatha abantu abami. Yikho okuyenzakala lapha. So kuyenzakalani lapha? uKing of the North, siqale ngoKing of the North. Now uKing of the North lo ngubani la ku verse 40 siya ku45. Sibuyela emuva embalini. Asingeke sathi uKing of the North nguSyria kathesi ngoba iSyria vele ayingasekho ngalesi sikhathi. Njalo futhi asingeke sathi uKing of the South iEgypt ngoba iEgypt vele ayingasela amandla ngalesi sikhathi. So sokumele sidinge lapho ukuthi uKing of the North ngubani. Sikhumbule futhi balalela ukuthi izinto lezi zibhalwa ngolimi lwemifanekiso ukwenza ukuthi izitha zevangeli zingabhubhisi iBhayibheli. Antu uyayibona indaba. Ngoba nxa ukulandela futhi embalini kulesikhathi iBhayibheli abafuna ukuthi balitshabalalise khona. So yikho kubhalwa ngendlela yona. So uKing of the North nxa sibuyela embalini yeBhayibheli sithola ukuthi kulesizwe esihlasela abantwana bakaNkulunkulu sivela enyakatho. Antu uyayibona indaba. Isizwe lesi nxa ukukhangela kumbali yawo Israeli isizwe seBhabhiloni. Antu uyayibona. So iBhabhiloni nxa uNkulunkulu wayefuna ukuthi abantwana bakwaIsraeli sebesona ethi kulesizwe esiyabuya sivela ngasenyakatho esizalihlasela iBhabhiloni. Antu uyayibona. So kusitsho ukuthi umbuso lo wasenyakatho ngumbuso oyisitha sabantwana bakaNkulunkulu. Iprinciple yaqala kumele siyibambe. Umbuso olwa labantwana bakaNkulunkulu. Antu uyayibona indaba. So ngembali yakoIsraeli ngoba iBhayibheli iyazichasisa. So umbuso lo owayevela enyakatho siubona lapha ufuziselwa ngumbuso weBhabhiloni. So kusitsho ukuthi umbuso lo kuthiwa nguKing of the North ku chapter 40 to 45 yiwonalo umbuso othiwa ngowepurpose. Ungaya encwadini kaSambulo uyasincedisa ukucazulula indaba le ngoba ikhuluma ukuthi liwile iBhabhiloni kuSambulo 14 la kuSambulo 17 lo 18. So nxa ukhuluma ngeBhabhiloni lapha kuSambulo kukhulunywa ngeBhabhiloni lakomoya
hathi iBhabhiloni lawo Nebuchadnezzar. So lapha sifuna ukuthi sikuhlanganise kuhle sithini lapha sithina umbuso owawujwayele ukuhlasela abantwana bakaNkulunkulu vele enyakatho ngumbuso weBhabhiloni Old Testament. Then so la nxa sokukhulunywa ngombuso wenyakatho kuthi ukukhulunywa ngombuso ohlasela abantwana bakaNkulunkulu. Ikwesi kubonayo lapha. Then umbuso lo ohlasela abantwana bakaNkulunkulu yiwo umbuso ofuziselwa yiBhabhiloni eyiyo evele iphikisana loNkulunkulu. So sithini ngoKing of the North? Sithi uKing of the North ubizwa kuthiwa ispiritual Babylon. iBhabhiloni lakomoya eliyilo esilithola kuSambulo ngale. kuSambulo 13 uye kuSambulo 14 uye kuSambulo 17 uye kuSambulo 18 kuyakhulunywa ngokuwa kweBhabhiloni. Akusakhulunywa ngeBhabhiloni endala liyane yaphela kudala. So kukhulunywa ngeBhabhiloni lakomoya eliyilo okuthiwa yiPurpose. All right. So uKing of the North la Daniel chapter 12 iPurpose yekela ngithi mina revived iPurpose ngisebenzise leyo endlela iPurpose evuswe kakutsha indaba sitsho njalo singa kuSambulo 13 siyabona ukuthi kulesikhathi okhulunywa ngesilo esifanana lophondo oluncane kuthiwa saba lesilonda kodwa isilonda lesana senze njani saphola. So lapha sokukhulunywa ngePurpose eyisilonda esiyabe sesipholile. Andu yabona yikho kuthiwa i-revived purpose ibivele ikhona kodwa ingathi ithe cosololo kodwa izabuya kakutsha. Isibuya kakutsha isincediswa isilo sesibili kuSambulo 13 ama-Americans i-USA eyiyo eyisilo esana kuthiwa saphuma emhlabeni. So uKing of the North lapho umele ubani umele i-revived purpose ihlangene isekelwa ngamandla eAmerica. Sikubambe khonapho. Sikubambe khonapho. So King of the North revived the purpose umbuso wobupapa uncediswa umbuso weAmerica number 1. Then bese sizama ukuthi sichasise uKing of the South. Right. Nxa ungakhangela futhi embalini sibuyele koIsrael ngoba iBhayibheli liyazichasisa. Kule zitha zikaNkulunkulu ezazivelela ngase eningizimu zihlasela abantwana zihlasela abantwana bakaNkulunkulu. Ngumbuso uphi lo? Ngumbuso weGibhite, umbuso weEgypt. So kuyini iGibhite esifuzisela ngakho owakomoya? iGibhite ifuzisela esikufunda kuFaro. uFaro uMoses wathunywa uNkulunkulu ukuthi hambe khulula abantu abami. uMoses esefikela phansi uFaro waphendula wathi Moses ungubani uNkulunkulu yena lo uthi ufuna ukukhulula abantu abakhe? So kusitsho ukuthi iGibhite vele yayingakholwa ukuthi kuloNkulunkulu okubizwa kuthiwa ngesikhiwa yi-atheism. Umuntu vele othi yena akula uNkulunkulu ngoba iGibhite babevele besithi oFaro bonabo yibo oNkulunkulu. Andiyabona. So iGibhite yaziwa ngokuthi akula uNkulunkulu. So lapha nxa kukhulunywa ngoKing of the South kukhulunywa ngemibuso ebizwa kuthiwa ngama non-Christian religions kumbe imibuso kuthiwa ngama atheists abantu abaphikisayo ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa ezulwini. So singathi thina nxa singakubeka ngolimi olulula uKing of the South umelele ama false religious systems abaphikisa ukuthi kuloNkulunkulu kumbe abathi ukulabo uNkulunkulu bamanga abangasoma Kristu. So lapha kwenzakalani nxa singakufinqa uKing of the North ulwa lo King of the South. So kusho ukuthi iPurpose ilwisana labantu abangakholwayo abathi akula uNkulunkulu. Bayabalwisa lapha bafuna ukuthi babaforce ukuthi babe ngamaKristu. Kodwa uhlupho olukhona ukuthi babafosela kusiphi isiKristu. Yikho lapho kulohlupho khona. Lenkinga esikhuluma. Esilokho esikhuluma ngaso la. Ngokuchasisa ke kweBhayibheli lapha kuSambulo kuDaniel 12 bazagcina bebalwisile bababamba ngamandla ukuthi babe ngamaKristu kodwa bazaba ngamaKristu abizwa kuthiwa ngama first day Christians. AmaKristu akhonza ngesandi. Antu yebona inda. So kuzafika isigaba nxa sikulandela lapha ukuthi iPurpose uKing of the North uzalwa lo King of the South amnqobe. Kube sokuthiwa umhlaba usulenkolo eyi1 eyodwa esiKristu. Abantu bonke emhlabeni sebenjani? SebengamaKristu. Then so uzathiwa yikho sesiya kuverse 41 kodwa ngikhona ngizabuya singichazisa ngolimi olulula. Uverse 41 uthi he shall also enter the glorious land. Yebe sidinga le uthi yipi glorious land. Right. I-glorious land ngokweBhayibheli yiPalestine. Yes. So kodwa kathesi akusakhulunywa ngePalestine endala. So iPalestine lapha isimela ibandla likaNkulunkulu, inkolo yeqiniso. So uKing of the North iPurpose izathi silwisane lezi inkolo lezana ezingela siKristu phakathi. Yazinqoba. Kube sokuthiwa right emhlabeni ukuthi izinto sezi right la. Sesikhonza uNkulunkulu oyi1 umuntu wonke sengumKristu. Kodwa abanye bathi izinto azikho right.
kulabantu abangamaKristu kodwa abakhonza ngolunye usuku olungasilo lwabaningi olwakuqala eviki ngobani so kuzothiwa yilaba abakhonza ngosuku lwani lweSabatha yikho ke lapho kuthiwa he shall also enter the glorious land then purpose isizathi the last enemy also kumele silelayo yilaba abagcina usuku lweSabatha yikho lapho abasebengena khona eglorious land sebelwisana lebandla likaNkulunkulu elilandela yonke imithetho eli10 goqela lo mthetho wesine othi kugcina usuku lwani lweSabatha. Umfundisi umuntu olaleleyo uthi manje mina ngezinto lezi ezinjalo kumele ngenzeni ungamphendula sithi siyabonga so okumqoka lapha ukuthi okwakuqala umuntu abekwazi ukuthi iBhayibheli lithi abe selali into yakuqala ulwazi yes ngoba uswele ulwazi kuyadonsela kubhubhi ungazi kufana lokufa kunjalo so okwesibili ukuthi nxa usukwazi sokumele ulandele okutshiwo liBhayibheli ulalele ngikuqakathekile khona so izinto iBhayibheli omunye uthi iBhayibheli yilo liza kuba lihawu lethu ngalesi sikhathi so kumele ukuthi iBhayibheli silibale silizwise bese sililalela senze khona lokho ufuna ukuthi lithini iBhayibheli lithini iBhayibheli kunjalo ukhulumile ngungena endaweni esithenga endaweni njani iGlorious Land uthani ngesindebele ilizwe elikhazimulayo yes kutshoni ukuthi inkosi sikukhulumile inkosi yasenyakatho ihlasela inkosi yaseningizimu yes yikho lo khane sithe uverse 42 lo 40 verse 41 siya ku 43 ukuthi khona lapha ukuthi inkosi yasenyakatho ilwa lenkosi yaseningizimu kuthi ukuthi ipurpose ihlasela ama religions angaso yesiKristu abakumba abathi akula uNkulunkulu ama atheists so kuthi lapha zinkolo zamanga ezilwisanayo zodwa nxa singakubeka ngaleyo ndlela antu uyabona kodwa le uking of the north is purpose izanqoba uking of the south. Ngiyakwazi sizabuya kikho ngase sikhuluma ngencwadi kaSambulo mfundisi indaba esikhuluma ngayo le indaba emqoka nxa sikhuluma ngesilungu kuthiwa i-current news kunjalo yikho lapho esikhona khathesi kunjalo kodwa ngicabanga ukuthi engxenye ngamafitshane ungatsho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi inhlanganiso le kungani kanti ifuna ukuthi igoqela abantu bonke ngaphansi kwayo njalo kungani amakhosi omhlaba kukhanya ngazathi wonke ayigobela ipapal system leyo khanya ngazathi amakhosi omhlaba ngakho ngathi nxa sebethika kube njalo umuntu ngakho uzaphikisa ngiyakwazi ukuthi ungasincedisa njani ukuthi kungani kusiba njalo kungani abantu hayi asikho lokho siyabo so lokho sibuyela singabuyela ku Daniel chapter 10 esike sachasa khona indaba lana sithe inkosi yasePersia sibe sesiya la kuSambulo 13 verse 1 siya ku4 uSambulo 13 ithi umgobho wanika isilo amandla so lapha vele indaba akukhangelwa ngamuntu ukhangelwe ngemva ofuqayo nansi indaba so kwenza ukuthi isilo lesibe le power emva kwaso kukhona osipha lawo manje antu uyabona yikho amazwe amaningi esikhonyela ngoba ungafunda uSambulo uyakuthi umuntu wonke ongalaleli iBhayibheli uzasilandela kuphela akulandaba ngoba uyabe ngavikelwanga nguNkulunkulu abangasoze balandele lesi silo ngaba bali iBhayibheli bevikelwe nguNkulunkulu yiba bazathi hayi thina nxa ukuthi bayasibulala ngcono basibulale kodwa thina siyafela entandweni kaNkulunkulu. Manje singathini singakayi ku verse 44 singathini ngiyakwazi ukuthi kwakuthinta ukuthi umuntu ozwa lokho angancedakala njani ayizibuza into lezinjalo sibili angancedakala njani ngoba ngibona ngazathi lapha ukhuluma ngokutshiyo iBhayibheli kunjalo ukuthi iBhayibheli lithini uNkulunkulu yena uthini kunjalo umuntu olaleleyo esithi into lezi ngiyaqala ukuzizwa lezi angancedakala njani mhlawumbe kumlaleli sijayela ukunika abantu inamba lapho ukuthi mhlawumbe nxa ufuna ukuba kwazi okunye okuningi ukuthi kanti into lezi elizikhulumayo lezi zivela ngaphi ngifuna ukuthi ke ngizwisise lapha njalo ukuthi lizithatha ngaphi so sijayela ukunika inamba la engezaphiwe ekucineni ukuthi nxa ufuna ngoba izinto zikaNkulunkulu uNkulunkulu usebenzisa ukuthiwa ngesikhiwa i-open door policy akufihlelwa umuntu ungabona into sokuthiwa ayisabuzwa hayi silohlupho so lapha sikhuthaza abalayeli ukuthi into lezi asizifunde nini
zibhaliwe eBhayibhelini sidingisise ukuthi uNkulunkulu uthini ngoba kukhona uNkulunkulu akutshoyo akungeke kwaphungusala kungathi akuqonda uNkulunkulu kukhona akutshoyo yikho lokho esikhuluma ngakho la njalo nxa sesizwile kumele sithathe inyathelo ngoba ukuze ungathathanga inyathelo uJesu uthi kufana lomuntu oyakhela indlu yakhe echebechebe antu uyayibona indaba mina yikho mfundisi okundihlupha khona ukuthi khona umuntu okhetha ukungazi uyabona la nxa uhamba laphana kumbe kusogadela indizamtshini nxa waba lenhlanhla ukuthi angithi kufunda phela abanye baswela imali angasayanga isikolo kodwa nxa waba lenhlanhla ukuthi la wabona utitshala wakufundisa ukuthi kubhalweni laphana nanxa ungazi igadi indizamtshini angithi kuyabhalwa laphana ukuthi izaphuma ngesikhathi esingakani kunjalo kodwa nxa ungakwazi ukuzibalela uzagijima ubhale indawo yonke ikuchiyile ukuchiya kodwa ngike ngikutsho ukuthi umuntu wenisa ukuthi abale uyabona kunjalo asozachebe ngomsopho endaweni ukuthi adophe iqatha kunjalo so ngicambona futhi siyabakhuthaza ukuthi kasibale nini balaleli ugwalo ngiyaphinda njengomfundisi echilo kuthiwa i-great controversy imbali esikhuluma ngayo le ikhona kunjalo ngaba i-great controversy ubale lembali yonke silayo ongathiwa yi-secular history kunjalo iza kutshela ukuthi esikukhulumayo lokhu kunjalo nxa ufuna ukudinga ukuthi kanti usuku lokuqala leviki lwavela ngaphi isani kukhona embalini kunjalo ukuthi kanti iBhayibheli likhuluma ngesabatha usuku lwesikhombisa kodwa abantu bakhuluma ngosuku lokuqala lwavela ngaphi kukhona embalini zibalele kunjalo kanti kuthiwa imbila yaswela umsila ngenxa yokulayezela kunjalo ungabi ngumalayezela zifunde iBhayibheli libe ngumngane asihambe kuverse 44 mfundisi ngibona sesigcizelele kwenela siyabonga engxenye okunye singakuchasisa kulamazwe lapha akhulunywa kulapha ithi yona but this shall escape from his hand Edom, Moab and the prominent people of Ammon ungakhangelisisa amazwe lawa aqanjwa lapha alobuhlobo lo Israel nxa ungakulonda embalini uAmmon anti umntaka Lot so lapha kunjalo uverse ngu41 uthi yena uzangena lasezweni elikhazimulayo njalo amazwe amaningi azabhujiswa lapha akukhulunywa ngezimpi zembhobho kukhulunywa ngempi yokukholwa lapha ibisithi kodwa laba bazaphunyuka impi yakomoya so laba abantu ukuthi abazaphunyuka izihlobo zako Israel so ukuthi kulabantu abanengi mhlawumbe abangakazuzi lokhu kukhanya esikhuluma ngakho lapha abazathi besizwa into lezi bithi akunjalo sinjalo la ngathi into lezi engeke singakabi zazi bahle bangene ebandleni likaNkulunkulu so ngaleyo ndlela abantu laba bazanjani bazaphunyuka ngoba bazathi besizwa iqiniso bangene ebandleni likaNkulunkulu yikho lokho nokuthi into mfundisi uthi aphumani kilo bantu babo iBabylon kakhulu so kunjalo laphana then kuyakhulunywa laphana ngeEgypt leLibya leEthiopia lokhana kusifundisela ukuthi isilo lesi kumbe umbuso lo King of the North uzaba lamandla umhlaba wonke ngitsho laseAfrika la kumazwe wonke aqanjwayo lapha so kusitshengisela amazwe la aqanjwayo ayisiyo ngiyela ngithi mina akukho literal ukuthi Libyans and Ethiopians kodwa kutshengisela ukuthi isizwe lesi kumbe umbuso lo ugoqela ama continents wonke awomhlaba so akulandawo ezasala ungafikanga khona antu uyabona indaba so amakhosi wonke womhlaba azawuthobela lo mbuso enxa singakayiphethi khona apho mfundisi ungahle uyichasise indaba yona leyo ukuthi indaba yona leyo usuku lokuqala lweviki nxa sekuchaya umthetho ngibona sizayiphinda la kuSambulo kunjalo kodwa ke ngifuna ukuthi sigcizelele kubalaleli ngoba akumelanga sibanciche lutho kunjalo kumele sikhulume into zinjobana zinjalo indaba yokuthi khona umthetho uzachaya ukuthi abantu bagcina usuku lokuqala lweviki uqiniseke ungakanani njalo uzababanzi uhambo uma ngonganani ngoba kulabanye abantu abangakukholwayo bathi akusoze kwenzakala into enjalo namhlanje sikhuluma kule nkululeko yokukhonza phosa amazwe wonke abantu ukuthi bakucabanga ukuthi into engenzakala khonokho singabancedisa njani sikhangele kuDaniel kakhulu siyabonga okwakuqala lapho ukuthi into lesike yenzakala embalini ngesikhathi sedark age imbali yaziphinda so imbali iyaziphinda bake bakuyenza ukuthi ucha umthetho wona lo umhlaba wonke abantu babanje ngamandla ukukhonza ngesande lokuphikisana leBhayibheli nje abalayo babulayo so kule abantu abake babulawa ngento yona le sokuza
iyaphindwa futhi into eyenzakala izaphinde yenzakala. Encenye ngahle nguhlanganise lo verse 44. Uverse 44 ukhuluma ngendaba ezinhle ezivela empumalanga lasenyakatho. Ungahamba nje uyebala ku-Ezekiel 1 verse 4, Isaiah 14 verse 13 uyasitshela ukuthi isihlalo sikaNkulunkulu sisenyakatho. Then ungabala ku-Ezekiel chapter 43 verse 1 to 4 kukhulunywa inkazimulo kaNkulunkulu iyabonakala empumalanga. So nxa kuthiwa indaba ezinhle ezivela enyakatho kumbe empumalanga kuyasincedisa ukuthi sibone izindaba ezivela esihlalweni sikaNkulunkulu. Ungabala eBhayibhelini uzathola ukuthi isihlalo sikaNkulunkulu sisenyakatho kodwa izithunywa zezulwini nxa zibuye emhlabeni zithutsha zivelela empumalanga. So lapha iBhayibheli lithi yona kule ndaba eziyavela empumalanga esihlalweni sikaNkulunkulu ezizakhathaza inkosi yasenyakatho. Zindaba bani? Yizo indaba lwengilosi ezintathu. Sambulo 14 verse 6 to 12 lo Sambulo 18 othi phumani kilo bantu bami. So kulesikhathi lapho ivangeli leli sikhuluma ngalo lapha eleqiniso eliyathunyelwa khona ngamandla amakhulu. So kuthele okuthiwa imvulo yakucina. Kuza kwenza ukuthi abantu abaningi kade bengaboni into lezi baphenduke bangene ebandleni kaNkulunkulu. Then ipurpose yonali izatshaywa uvalo yesabe. Yikho lapho ke abazathi sebetshayela uvalo abantu sebephendukile babe lolaka olukhulu. Itsho njalo iBhayibheli babe sebesithi bonke abantu abakhonza ngesabatha siyanjani siyababulala. Sebefaka umthetho bethi wonke umuntu okhonza ngesabatha siyababulala. Ibisisithi yona uverse 45 uza kufaka amatende akhe phakathi kolwandle lapha ukuthi i-strategy ukuthi bazasebenzisa a good strategy yokuthi bazame ukubulala abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lithi yona uzafika emaphethelweni akhe akula uzamncedisa. Yikho sizabona khona sesiya ku chapter 12 ukuthi bathi besenza konke lokhu kuthiwa uMikhayeli uza kusukuma. Siyabonga mfundisi uyiphethe kahle. Balaleli siphetha ngokuthi kungaba nzima kodwa uMikhayeli uzasukuma. Kunjalo. uMikhayeli ngasesukuma ligama lika Jesu lempi. Utsho njalo mfundisi. Kunjalo. Uyabe sesilwa selwela abantu bakhe. Akudingeki ukuthi wesabe nxa uhamba lo Jesu. uJesu nguye ozasimela. Kunjalo. Nguye ozasilwela. Siyalikhuthaza balaleli kasiqhubeke njalo sikhangela ukuthi uthini uDaniel nxa siphethe indaba. Inkosi libusise siyabonga.